predsjednik Slovenske nacionalne stranke. Došao sam vamo da kažem da u Sloveniji ima puno ljudi koji vas podapiru, koji znaju šta znači Republika Srpska i šta znači samostalnost Republike Srpske. Nema slobode u Evropi ako Republika Srpska nestane. Zbog toga treba da radite na tomu, nemojte posustati. I ja mislim da jedini spas za vašu republiku je samostalnost. Ja sam uvjeren da će vaša samostalnost biti, da će doći do vaše samostalnosti za godinu, dve, možda 3, jer Europska unija se raspada. Europska unija je kao neki stari, truli dinozaurus koji nestaje i nestaće u ovom obliku. Isto kao što će nestati i NATO pakt. I on se urušava i neće biti dugo kad će prestati. Treba da pričekamo šta će se desiti u Ukrajini. Ja mislim za godinu Ukrajina neće više postojati, postaće integralni deo Ruske federacije, a baš Ruska federacija je vaš suportar. To su ljudi koji su na vašoj strani. Ruska federacija su vaši saveznici. Republika Srpska nema baš mnogo saveznika. Ima u Evropi pojedine ljudi, pojedine političke partije, a uglavnom bez Rusije ja mislim da morate da se prikopčate na Rusku federaciju što je više moguće. Imate predsjednika Dodika koji neće dozvoliti da Republika Srpska nestane. To je predsjednik koji stoji tvrdo, jako i ne dozvoljava da vam ko uzima pravo na samostalnost i na suverenost. Zato da završim, živjela slobodna Republika Srpska.